E noho hopo ana ngā ratonga rutu mate peti peti Māori whai muri ho i te porohanga o te pūtea a te ropu āwhina mate peti peti o Aotearoa. I kōrero a Kere Am I Right ki etahi o rātou i te rānei. Kei te kati haere ngā tatau o tēnei ratonga, me te tipu o te hopo ki etahi ratonga Māori. Kei tā wanga tunu au, tai noa ana ka mohi o ka maupai tonu rā mātau i ki tērā kirimana. Ko te kaumāori matau te kāhui hauora nei, e tautoko ana i ngā pārurenga a te ngāngara peti peti, hoi kei te mata o te pū rātau e angāna i tēnei wā. I tēnei wiki tonu rā ka haere mai te mana tū hauora te koro kia mātau ana pā ki tērā. No ngā rangi tata nei ka poroa e te kāwanatanga te nuinga o te 5 miriona tāra i tukuna kia āwhina mate peti peti Aotearoa. Ka tuku kē ki te ratonga peti peti a te Salvation Army. Arā no ngā whakapae hea harawa i pērā ai. Te whakahihi hoki pēr te tono. Ki te taha o te pūtea, ki tai rotu i nā pūrongo ana timata ki te pota ana kahana te Salvation Army, te mahi nui ake, te rōpū kaimahi, muiti iho, te uti. He āhuatanga ko tangata whenua ki ngā ratonga Māori, ahakoa ko ngai Māori kei te tihi o ngā tatauranga. O roti te kaupapa Māori e tino whakapono mātau ana nā te tuakiri Māori, te mana o te whakapapa, te mana o te tangata, wera āhuatanga. Ka mohi o te Māori ki o nā tikanga, ka noho tike ia. Te kaumārua katoa ngā ratonga aukati peti peti puta noa i te motu, ahakoa te nui o ā rātau mahi, kei te taparere o mate ētahi e noho ana. Ahakoa tērā Heitā Bennett mā te aha i ētahi ratonga Māori motuhake. Me noho motuhake te Māori. Ka whakawate mai rā ana kia āta whakaaro mātou me pēhe ana te Māori i whakaore i te Māori anō. Heoi hei ngā marama tata nei tātou ka mōhio, ko wai ka hua, ko wai rānei ka totohu. Kere Am I Right, te karere.